Imana ibaheze umugisha. Hanyuma rero reka twumve cya gisirimba tuza kwakira umuvugabutumwa. Petero aterura amagambo ati, nukuri menya yuko Imana itarobanura ku butoni. Bwana asifiwe. Ndushaka dusubira aho ngaho. Petero aterura amagambo ati, nukuri menya yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha. Tuzamure Imana icubahiro. Bwana asifiwe. Duheze Imana icubahiro. Tuzamure ibiganza. Hallelujah. Dusheganye cyane duheze Imana icubahiro. Hallelujah. 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 Noneho korari yamaze kuririmba, uyu ni umukonga tugiye kushamo. Nimuhaguruke mwaturebye. Asante. Duheze Imana icubahiro. Turishimye kandi tuzamure ibiganza biheke. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dukomere Imana amashi menshi cyane, mbasabe dukomere Imana amashi. Bwana asifiwe. Dufite ibyishimo byinshi uno munsi ku gitaramo cyiza Imana yaduteguriye, kitateguwe wenda igihe kirekire, ariko Imana yagiteguye igihe kigufi kikaba cabaye kingana gutya ciza gutya. Imana ibishimirwe kandi Imana ihabwe icubahiro. Turasa ngaho dufite umwanya utari munini cyane kandi utari muto, niyo mpamvu dukora ibintu twihuta. Gusa ko biratugora wenda gusa ngaho dutangiye amateraniro abashitsi bamwe bataraza, ariko kandi barasanga aho tuzoba turi niho bafatira, kuko nituguma kubarinda wenda hari igihe byaje gutuma izindi porogaramu tutazikora. Kuri ubwo rero reka turambure za Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana ryo gukomereza amateraniro yacu, kuko agize umwanya yatangiye. Ibyakozwe n'intumwa 10:33. Ibyakozwe n'intumwa 10:33 haravuga ngo, uwo mwanya ndagutumira nawe wakoze neza ubwuje. Nuko none turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo umwami Imana yagutegetse kutubwira. 34 hakavuga ngo, Petero aterura amagambo ati, nukuri menya yuko Imana itarobanura ku butoni. Bwana asifiwe. Ndushaka dusubira aho ngaho. Petero aterura amagambo ati, nukuri menya yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha. Tuzamure Imana icubahiro. Bwana asifiwe. Umuntu Imana yubaha. Petero yaravuze ngo nukuri ngo menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ngo ahubwo ikindi zikora, ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo muntu ngo Imana izimwemera. Haleluya. Tuzamure Imana icubahiro. Bwana asifiwe sana. Yigeze kwemera Yobu umunsi umwe, imuratira Satani ngo yagenda azerera, kuko yakoraga ibyo gukiranuka mu mahanga. Imana iramwemera. Imana ngo iramubwira, ibaza Satani ati, ese hari ubwo wazerereye ino si yose wayigezemwo, wabonye umukiranutsi wanje Yobu? Wamubonye ariko neza wamwitegereje? Satani ati, ntawe manshi nabonye. Ati, ni umukiranutsi si biriya bintu wamuhaye, ari uwo uhabwa biriya bintu n'abari abana akareka gukiranukira? Imana iramubwira ati, njyewe ndamuzi Yobu. Haleluya. Buri Imana iratuzi. Ndamuzi wowe imwaka biriya bintu, ukamwaka umugore ukamwaka abana.
Yobu yokomeza ndamuzi ko atankundira abana, ko atankundira n'umugore namuhaye n'inka n'amafarashi. Yobu ndamuzi, tigenda ubitware numara uzorebe kuko ndamuzi nije wamuremye. Imana yari imwemera. Bwana sifiwe. Mu mahanga yose uyubaha agakora zo gukiranuka n'ubundi iramwemera. Imana ishimwe rero kuri iki gitaramo Imana yaduhaye, turayishimiye cyane kuko tuvuye kubivuga kandi tuyizamura icubahiro. Imana irakarama, Imana yatugiriye neza, iduhaye schedule nziza itandukanye wenda n'izindi. Ziriya zindi nubwo tuzikuramwe amafaranga n'ibiki ariko ntizimeze kizingizi. Muhando yararirimbye araririmba ngo njeni uone utamu wa Yesu. Aragenda aravuga ngo ni byinshi ngo biryoshe ngo bifite utamu, ngo lakini ngo mwisho wake bimwe agenda avuga ngo kiriyo mauti ibiki bigiye bitandukana. Ariko uno utamu wa Yesu niwo wa mbere. Uraruta ubwiza bw'ifaranga, uraruta ubwiza bw'ibiki byose. Iyi schedule Imana yaduhaye yo gutarama, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icubahiro. Twiyegereje rero abantu bose babonye umwanya wo guterana duhereye ku bayumbe. Kino gitaramo cyateguwe n'abayumbe ba Lexington, turabashimiye cyane ku muhate kandi turabiyegereje mu cubahiro cyanyu. Ba president abandi bakora mu nzego z'ikiyumbe turabiyegereje cyane, mwegere n'Imana ibaheza umugisha. Abayoboke bose b'abayumbe, abantu presque bose n'abayumbe, kuko abayumbe ni jambo ngire ngo gigiswahili ni intumwe. Ntawudatumwe hano, ntawudatumwe n'Imana hano. Sinzi icyo bacarakugejeje hano nimbutaratumwe n'Imana. Twese turabayumbe. Rero reka dusabe president nimba ari hafi ave hasi aserukire abayumbe. Dukomere Imana amashi menshi cyane tumwakira. Amashi menshi twakira president wacu w'abayumbe. Turagushimiye nyakubahwa president kandi turakwiyegereje ngo wegere n'Imana yo mu ijuru iduhane imigisha. Amen. Twiyegereje amatorero yose ya hano Lexington, duhereye ku itorero rino turimwo rya Oasis ryaduhaye kino cicaro. Turashimira umushumba nabo bakorana n'abakristo bose, turabashimiye cyane kandi turabiyegereje, mwegere Imana duhane imigisha. Turiyegereza amatorero yose ya hano uko angana, tutiriwe dutondagura ngo iri torero iri niryo twabashe kuvuga kuko rifite umwihariko. Ariko ayandi yose ari hano, abayobozi bari hano, ababishop bari hano, abarevera bari hano, abapasteri bari hano, abarimu bari hano, abakina mama bari hano, abaririmbyi bari hano, turabiyegereje mwese amatorero yacu kandi tubashimira ku bumwe bwiza, ngo mwegere n'Imana yo mu ijuru mukorera iduhane imigisha. Amen. Reka nsaba abashumba bave hasi, dukomere Imana amashi menshi cyane. Abandi dukomere Imana amashi, abashumba bava hasi. Abashumba muve hasi, pastor muve hasi. Dukomere Imana amashi menshi cyane, abayumbe n'abandi dukomere Imana amashi. Turabashimiye bavandimwe kandi turabiyegereje, mwegere n'Imana yo mu ijuru iduhane imigisha. Amen. Hari umushitsi nabonye nijoro ejo ngire ngo bare gutega ku kibuga c'indege, sinzi nimba yasenze. Yagiye kwakirwa muri barabashitsi tuza kwakira mukandi kanya. Okay, turaza kumwiyegereza mukandi kanya, gusa dushimiye Imana yamuciriye inzira. Hani wacu rero ngire ngo nta mushitsi wundi usigaye hani wacu. Umudamu okay yaje ejo bundi Nyamahigwe, iwe gandana muzi n'izina Nyamahigwe nahaguruke. Dukomere Imana amashi menshi cyane tumwakira. Umuvandimwe ose yicaye vuba, mwamubonye ariko reka muzomubona kwaje gutura hano. Umuvandimwe no umudamu wa Justin. Turashimira Imana yamurongoye iyo yaje mu bihugu byo hanze keruriya wacu, yaturushije ngo kubizamwo vuba. Giye twageza twumva ngo yagiye mu bihugu byo hanze. Umugabo ni wa mugabo, hari umugabo umwe wacu ugeze kuvuga ngo baramaze tse wari wazindutse ngo wari wazinduke ngo mu bihugu byo hanze. Hey ngo kukabara, noze kukabara habaye mu bihugu byo hanze se? Natwe twumvaga ko yagiye mu bihugu byo hanze, tukumva nk'ahantu twebwe tutogera. Imana ishimwe isuye kutubonanisha nawe. Haleluya. Ntabwo byoroshe kandi Imana ishimwe ko
isuye kukubonanisha n'umugabo cyane cyane twebwe, ariko kandi cyane cyane indobo. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Umwegereye mwamikazi, umwegereye ngaye muheza ukuboko, umuturamukirize twese. Imana imuheze umugisha mwinshi. Amen. Dufite abashitsi bacu kandi biteka, bamwe ntibarashika, ariko turakomeza twiyegereze abamaze kugera hano. Turi kumwe n'abakozi b'Imana kuva hariya Louisville, bayobowe n'abashumba, bamwe batarashika, abandi bashitse bari ahangaha. Bavandimwe z'ukuri turabishimiye. Reka dusabe kwanza babanze bave hasi, dukomera Imana amashyi menshi cyane, kandi batambukire hano. Batambukire hano buke buke, dukomere Imana amashyi menshi cyane, amashyi menshi. Bashitsi bacu batambukire hano, n'abaririmbyi mwese mutambukire hano, tubakire muhagaze hano. Umucuranzi, ese muzi umucuranzi twatumiye muri Crossroad? Muramuzi? Nguri ari hari. So umucuranzi we bizabigora kumwiyegerereza hano. Turamusubiza hariya tu. Haleluya. Reka nsabe abayumbe batambukire hano. Mutambukire hano abayumbe, kandi twamaze kuvuga ngo umuntu wese ni umuyumbe. Etiye siko? Mutambukire hano twiyegereza abashitsi, abapastori mutambukire hano twiyegereza abashitsi, abashoboye ariko bitari byo guhatwa cyane. Bwana sifiwe. Aba bavandimwe jewe ndabazi, bamwe benshi muri aba ndabazi, twakoranye ikiyumbe cyane. Abandi bari bakira abana bakabona doye dukora ikiyumbe. Hari bamwe nabonye duherukana kera, nkabari yariya babanyabwagiriza, bamwe duherukana kera, abandi duherukana vuba, ariko imibiri yarahindutse nyine. Uko twaherukanye siko nabonye hari ayandi makushe abagiye aba ku mibiri yagiye yiyongera. Bavandimwe bigasogwe, bavandimwe bano bagabo ndabazi cyane, n'abakobwa bari hano, turishimye kubabona bavandimwe. Haleluya. Hari abandi nabonye bigeze kuza kudusura tugishika, nje niho naringishika gire naringize icumweru kimwe, baririmba neza bano basore. Siti wari uhari n'ujya wanyu nabonye yarahari, n'abandi bakobwa wowe nakumenye wari uhari na Zane. Turabakunze. Bwana sifiwe. Hari abantu basigaye bicaye ba Rutebu, nukunze kumbwira se mwanuka. Rutebuka no wambwiye se mwanuka mbere. Tuzamura Imana icubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Bavandimwe mu cubahiro cyanyu turabiyegereje by'ukuri, mwegere n'Imana yo mu ijuru mukorera iduhana imigisha. Bwana sifiwe sana. Umwanya wose mugira mwarara hano, ejo mwakwirirwa, bivana n'amaskejo yanyu kwameze. Mwakwirirwa nta kibazo kabisa, wenda twakwiriranwa n'abandi bo bafite amaskejo gusa. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagirire neza. Umucuranzi turamwiyegereje kubw'umwihariko, kandi turamushimiye ko yaje. None rero banzuje hariya wewe. Umucuranzi we banzu usubire hariya. Dukomere Imana amashyi agenda hariya umucuranzi. Agiye kuducurangira. Bwana sifiwe. Turimbe agakupure kato kakaririmbo ko kwiyegereza abashitsi. Bwana sifiwe. Nitumara tubone gukomeza izindi za gahunda. Ngacuranga papa, ucurange mu buryo bw'igisirimba, kandi turaririmba igiswahili. Nta kawokovu nabonye ba. Pendo la Mungu ni kubwa, pasha vario. Pendo la Mungu ni kubwa,
malaika walio wachunga wakasifi. Haleluya, tumeokoka sababu malaika walio wachunga Pendo la
imani abashitsi twobashura. Bwana asifiwe. Amen. Tugiye guharura gusa ndavuga ngo 1 2 3 twama dukoma mu mashi abegereye nka babiri babaramutse kuko nitwabaramutsa bose. 1 2 3 amashi menshi amashi menshi amashi menshi. Hallelujah. Gato baye baramukanya ngaha. Abashitsi bagume hano abasangwa tube twicaye gatoya. Mani baheze umugisha. Hanyuma rero reka twumve cagisirimba tuza kwakira umuvuga butumwa. Murakoze Imana baheze umugisha. Muzane nama nibitunga hano tugume dutanga amaturo. Umushitsi wavuye muri Afrika ejo ave hasi tumwegereze twamushatse turabona turakwakiriye muvandimwe Imana iguheze umugisha. Ndabona nabandi bicaye hari inyuma turabakiriye namwe bavandimwe mwese Imana yo mwijuru duhana imigisha. Amen. Bazane rero hano igitunga tugume dutanga amaturo. Abakozi b'Imana aho bari yangana gutya tugomba gutanga amaturo buri teraniro iyo ari ryo ryose. Gutanga amaturo ni byiza. Duheze Imana icubahiro. Tuzamura ibiganza. Hallelujah. Dusheganye cyane duheze Imana icubahiro. Hallelujah. 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 Noneho korari yamaze kuririmba uyu ni umukonga tugiye kurushamo. Nimuhaguruke mwaturebye gusa. Asante. Duheze Imana icubahiro. Turishimye kandi. Tuzamura ibiganza biheke. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Duhereze Imana icubahiro. Turashimye Imana kubwo kuba hano. Noneho mfashe mikrofone kugira ngo nshime Imana kubiduhuje n'abantu tutaherukanaga. Hari muzehe hano abantu barabunze baguma kuza hano tukabibona kuri mutandao. Turashimye Imana yagiye bacira inzira. Muzehe Papa Prince reka musaba haguruke. Imana iri mu ijuru mu umugisha. Muzehe twabanye ivyumba nahuye na mukecuru ari ejo bundi hari ya rusivire barimo baronshinga kwa kiriya gitabo. Mukecuru nagize gutya mbona arangumbiri yaturutse inyuma ngo se nanje mbino gusubira kubabona hano muzukuri mutima wanje wishimye. Kuva umunsi mbabona kuri YouTube numvise nezerewe. Muzehe twabanye mu bihe by'amahombi mu cumba muri Nazareni. Papa Joshua arahazi ntazahinduka umbaraga yari afite cyagi n'ubundi mukumubona kuri YouTube ari zakiri kwa byina no muri Kenya iwe ni kwa kunde gusa gukorera Imana ariko ni byiza yene. Imana iri mu ijuru ishimwe yagukiriye inzira. Etienne turashimye papa Bizimana twarabanye nawe ku musozi umwe muri Nazareni. Imana ishimwe yagikora ibitangaza twagumye kuvugana ariko wamana Imana igira amaboko. Imana n'umukozi w'umuhanga. Buriya uzirinde igihe cyose Imana itarashiraho iherezo ku buzima bw'umuntu tukagira umuntu ubona ngo ubone ko hari kitohinduka mu buzima. Reka dusaba abakozi b'Imana batambuke hano imbere abayumbe cyangwa se abaherekeje abantu bose mutambuke turirimba nino ndirimbo. Masaha yanagiyega
kandi nitwe tujaga kure. Mugume muze mwese imbere turirimba indirimbo twese hamwe. Gukorera abami niho ukundisi hariho abakuzi sishaka gukorera abami niho ukundisi hariho abakuzi
reka tubasabe mwicara abantu batarimo babyina. Twakiriye umuyobozi wa gahunda. Bra, uyu si wa mugabo twarimo tuvuga ushize ndagera. Imana iri mu ijuru ishimwe yaguciriye inzira nawe. Ubwo bicaye bari barushe. Herima, Bwana Yesu asifiwe papa. Umuvuga umucuranzi wacu n'umutumirwa, reka bapasanye bose dusubire duhudumiye muri iki gisimba gitoya amasegonda make nitumara dutanga umwanya w'abandi. Ngaho koraho. Bwana asifiwe sana. Abacuranzi buri muntu agira ritime y'uko karashira mwiwe. Katuzamura Imana icubahiro. Abanezerewe mwese. Hallelujah! 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 It's a one. Kandi wihuta.